asang kerajaan umat kamsi darami aku rusur tede ate lu aku benar-benar agung kusur kamarina lu kencape ipilih kam mekap tendingku ku pilih kam peman Mejuah-juah, jumpakah kita ibas warisi sendah Kamis 6 Agustus 2026 ibas Rema GBKP. Ope si bengketi karena ngorati kata di bata, mari si pindo gegah man Tuhan arah pertotonta ras kita ertoto kita. Tuhan di bata Bapa kami siringan ibas kini Rajan Surga, bujur Tuhan, ibas keleng atendu, ibas warisi baru si beri kendu nandangi kami. Ope kami bengket kubas dahin kami warisi sendah enda. Ate kami kentisik ipegegehi arah kata andu nari. Tuhan si masu-masu kami kerina. Reh kami retoto ibas gelar Tuhan Yesus Kristus. Amin. Si jadi bahan renungan ta ibas warisi sendah enda tertulis ibas kitab Nabi Jeremia bindu sada ayat 5. Yogikan kami membanta bagenda karena katana. Kupilih kam, ope dengar kuberikan manbandu kegeluhan. Ope dengar kam tubuh, enggo kuserapkan kam jadi nabi man bangsa-bangsa. Terjengjeda pengugen kata di bata. Tema si jadi renungan taibas warisi sendah enda mekapkan itandai nakap aku. Kitab Jeremia enda dituliskan ibas masa pembuangan bangsa Israel i Babel. Enda merupakan pendilo Tuhan man Jeremia si ertujun guna peseh berita man bangsa Israel. Maka hukuman ibas di bata nari enggonimai berkiteken kinilah setian naman di bata. Banci si bayangkan ibas ngalokan sada tugas entah pe ngalokan sada dahin guna peseh berita buruk. Entah pe berita sila bagi ukur man skala jelma. Tentuna enda labo hal si menukah, enda labo merupakan hal si gampang. Lid kebiaran tertentu, entah pe rasa khawatir, rasa cemas, sirbahan ca mungkin biar kita ngalau kendahin si kedungan na, banci jadi si suruh kajal masih daiban, gunam peseksa. Tentu berbeda, di kunia sebaliknya si terjadi. Adi ibrekan kita tugas guna peseh berita si mehuli, entah pe berita si meriah, tentuna enda menahang siakap dengan meriah ukur tak guna ngalaukan ras dalam kencah. Cara banci si bayangkan, uga reaksi jelma si ngalaukan berita si meriah tentu meriah iakapna. Janah kita pe senang siakap ngidah respon si bagenda rupa. Tapi kekelengan di Tuhan, pedilo Tuhan man Jeremia, tugas si ibrekan di bata man Jeremia, si harus idalan kena menggunakan berita pertobatan. Lah terjeng si tapi pe kerina berita hukuman si rehna ibas di bata nari, enggo nimai di tengah-tengah bangsa Israel, ku lebih wari enda ibas paksa si Ya, jadi tentuna ibas ngalaukan tugas enda labu hal si menukah. Janah payu, adi sioge kubas bindu-bindu seterusnya ibas kitab enda, respon bangsa Israel lah menghuli, ya, nandangi berita si ipeseh Jeremia, ya,
uga Jeremia imusuhi, uga ia ikucilkan, icaci maki, bahkan isumpahi bangsa Israel. Enda banci karisinan ibas bindu 5 ayat 10. Tapi Jeremia amin pe ia ngalokan tugas yang berat. Fokus naku perintah di bata, si enggo nandai ia, bahkan ope ia lengah tubuh kudoni enda. Ipilih dengan israpkan, jana iperlengkapi di bata jadi nabi man bangsa-bangsa. Amin dapat igezapkan Jeremia tuhumbue kekurangan ras keterbatasan ibas diri dah, tapi ipe tetap Tuhan ka mulihi ukurna. Penandai di bata nandangi Jeremia, erbahanca tetap ukurna ibas dalankan pendilo Tuhan. Kepatuhan, ras ketaatan Jeremia, ipalasi alu penandaina karena dibata sinuruh ia. Amin nape kedungenna bangsa Israel lengah bertobat ibas masa kepemimpinanna, tapi ukuran pelayanan Jeremia labo kubas hasil, tapi kubas perintah dibata sim pengasup ia, guna dahikan tugas ras tanggung jawabna ibas ngalaukan pendilo Tuhan. Kekelengan Tuhan maun lid keragun, tapi rasa khawatir, tapi rasa kebiaran, ya ibas pusuhta si kedungenna erbahanca kita lanai percaya diri guna ngalaukan ras dahikan sadadahin, entah pe dahikan tugas, entah pe pelayanan si ipercayakan Tuhan man banta APK adi dahin lah bagi ukurta buwe tantangan ras resiko si harus ihadapi. Tapi arah kata dibata ibas rema wari enda mempegegehi kita mulihi, maka kai pe dahinta, kai pe usahanta, atau bahkan pelayanan si percayakan man banta, dahikanlah alututus dengan perkemalangan man Tuhan. Palasna mekap kubas penandai tak karena dibata, sirbahan ca kedungenna kita patuh, rastaat nandangi keri na perintahna. Alu bagi lana elit kebiaran, lana elit ke arun ateta ibas ngalokan dengan dahikan dahin si percayakan naman banta, sebab nggoleben Tuhan nandai kita, itehna terjengjaga geras pemetehta, lid keterbatasan ta, tapi ibabusie krina te kita, maka Tuhan kap si perlengkapi sa. Fokus ta labo kubas hasil, adi hasil na gagal, banci mabai kita dabuh kubas kekecewaan, patah semangat, tapi adi berhasil banci jadi sesura-suranta, turah kini ganjangan rukur. Ingat, fokus ta mekap kubas perintah di bata, si jadi penggurunta, si kedungenna erbahanca malam mateita. Tenang pusuhta, damai pusuhta, ibas dahikan dahinta, ibas ngalokan ulih pendahinta, ibas mentasi wari-warita, ku lebih enda tetap si gejapkan pengkawali ras pengarak-ngarak Tuhan, si tetap nemani kegeluhenta. Enda me pendilo Tuhan man banta krina, itandaina kita si dahikan dahinta alur kemalangan mat banda. Mari ras kita ertoto. Tuhan di bata Bapa kami seringan ibas di kerajaan surga, bujur ibas katandu si enggo banci idengkehken kami paksa enda. Tuhan si pengasup kami guna dalan kenca, ibas gelar Tuhan Yesus sereh kami ertoto. Amin. Bujur ras mejuah-juah kita kerina selamat beraktivitas.